Ni kweli tunasoma kwa sababu elimu ndiyo inaweza kutusaidia mbele. Lakini sasa, je, katika maisha yako kuna kazi ya mikono ambayo unajua? Kwa sababu katika ulimwengu inabidi ujifunze kazi ya mikono. Inasaidia sana. Unajua hizi kazi ndogo ndogo waga zinakusaidia mbele kuliko shule. Najua umesoma, unaweza maliza masomo na usipate kazi. Lakini ukikuwa unajua hizi kazi za ujenzi, kazi za kunyoa, kazi za utayere, unaona hizo kazi zinasaidia sana. Na kama ulikuwa bado unajua hata kazi moja ya mikono, na kuomba nendeni ukajifunze kazi. Sababu masomo, usifikirie kwamba ukiacha shule ama ukimaliza shule unaenda kupata kazi. Sio hivyo. Pambana ujue kazi ya mikono kwanza. Hiyo itakusaidia sana na utakuja kunishukuru.